surban dena seneka Yai Badri Moyo neka setena untuk kain surban dari Yai Hamid Pasuruan karena sangat cinta ke surban dari Romo Yai Hamid Pasuruan, bahkan wasiat beliau kutu andi nih kesambian kutu andi ya kutu andi bareng saya kecintain apa surban ria bernaria kok mon mate ku aku buntuk bi ria bulan ria kok dari Kiai Fulan dari Habib Ruah kok terus saya tak bingi beria seneka Pak. Nah malaikat kelok ngebe apaan ngebe kafan dari swarga wa hanutin min hanutil jannah ngebe pengharum wewangian daripada wewangian swarga hanut sebagaimana penjelasan Ki Puru hanut nika kena ngebaca hinut kena ngebaca hanut dan termasuk hanut nika adalah apa nyamana tebun Imam Nawawi khusus kangkui no minatib yukhallid lil mayyit yukhallatu lil mayyit khassah minyak khusus mayit la yuqalu fi ghairi tibil mayyit nikah hanutnya mana. Nah, termasuk hanut adalah kafur, termasuk napanya mana cendana sundul kening nikah termasuk cendana termasuk. Nah cuma untuk nyabe minyak wewangian nikah ning tempat-tempat dianjurkan ning tempat-tempat fi amakin khosoh ning tempat si khusus kia enten tak sekabin pas minyak enten malah mun tak ning cara nanti bisa depak deka karena diantara para ulama berdesa debu nyabe minyak wangi nikah saungguna dalam kitab Majmu' Lin Nawawi Imam Nawawi cuma saya sunnah hakim mereka nyabe betoh al-hasa as-sigar nyabe betoh benih nyabe minyak wangi mun untuk ngilangaki bau kening ngilangaki bau mayit kening apa boleh minyak larang malah mun pacet minyak nek larang deki tomepe dekat idha'atul mal membuang-buang harta tak bagus malah nah termasuk tak bagus bahkan makruh hukumah pendapat Imam Syafi'i aneka adalah termasuk mudhayya'atun lil mal falidzalika karaha ba'du ahlul ilmi kasyafi'iyah rasul gabr bima'il wurd termasuk nyiram neka dek kuburan orang yang mati ni ke lah dalam nika mebi aing kempeng nika tak lebur karena ki meleh pita bareng nyabak ya tasa kuburan mun sabak ya tasa kuburan anika beda hadis sapun saya pun lah jelasaki beda dua mayit saya kadi memayit kela napanya mana dalam kabedaan seksah dalam kubur maran Nabi sallallahu alaihi wasallam bigobren faqala innahuma la yu'adzabani bada dua kuburan saungkune dalam mere azab bi Gusti Allah wa ma yu'adzabani fi kabirin dan keduanya tidaklah diadab disebabkan dosa besar can kanjeng Nabi ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul mun akam me tak tertutup akam ban soroben saben kan pun jelasake ini kan masalah satrul aurah wammal akhar fakana yamshi bin namimah nomor 2 hari ajalan kelaban namimah tunga-tumelo lakona maka karena dua nikah kelakuan dua nikah diazab ning kuburan bi Gusti Allah dengan diazab dengan seberat-beratnya maka karena kanjeng Nabi nikah lebat ben ngaoningin deka mayit nikah summa akhadha jaridatan rotbatan maka kanjeng Nabi mengambil pelepah napa kajuh tangkai sebeca maka kanjeng Nabi fasyaqqaha nisfain kaju gela beteti dua bi kanjeng Nabi sesitung sabak ning mayit seksa karena keme tak tertutup una keme senomor 2 sabak ning kuburan seksa karena namimah
Qalu, maka sahabat atanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau mengerjakan seperti ini ya Rasulullah? Panjenengan napa hasiat atau makna daripada saya perbuat kelaban ajunan mek nyabe dua pelepah kak dinto ya Rasulullah? Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Engkau berharap dari kedua nariah kajuan res selama kita baca mungkin bisa eringan lagi siksa ning alam kubur. Mereka nek sabai kempeng sabain ka tamenen ngak nika nila. Ani ka beda hadis nika. Karena Kanjeng Nabi juga pernah nyabe kajuan sebeca selama ki kering maka kajuannya keminta ki seporo dekat Allah Subhanahu wa taala. Mun bahasan reng makin nyekar. Bita mun bi nyiram mangken nyiram mayit dalam kuburan. Otaba mayit kena beri minyak room serukono larang benih hanut benih minyak sekhusus orang mati. Tetapi minyak silarang regen. Nika pendapat Imam Syafi'i ingki peneka termasuk makruh karena idha'atul mal. Ru'umbauno berapa sagrama 1.000 justru muang-muang. Pokoknya bisa ngelengaki ke bau ampun cukup nika. Nah di mana tempat saya kenengin hanut nika? Jadi mun keluarga sampean seda kimi lagi kafur banyak neng tuku-tuku sekhusus mayit nih kak minyak untuk pengharum mayit ngelangaki bau-bau cengen nih kak dari mayit kafur nyaman otaba ambar otaba misik keneng sabe benih sekapi no benih itu tak pas tetes sakinten kelero ini kayu ja'alu fi amakin khassa min jasadil mayit sabe neng tempat-tempat sekhusus yang kita nikah ning tempat sekira tempat nikah berdebau tak nyaman. Li'annal maksud min ar-raiha duna tajammul bil laun. Bene untuk omro-oman majitria. Bene-benean bikin odik semprot kang kui omro-oman tapi mau lereng mate ni untuk ngilangake bau. Sapa aja orang tak napa nyaman tak aroma samrengis. Tak ada fitnah bocong bau nama yita lah. Pertama yang kita nikah al-hanud kala isaba fi lihyatihi jenggu. Ya, catat nih. Mun beda jengguun si mayit nikah menyain. Jenggu. Nomor 2 warak sahu. Ejerakah. Gedein minyak si mayit kala. Karena orang keluarga kadang nyium berdasi ada bu ala masajidihi sahabat ke tempat sujud berarti edai ini beri napa minyak nyaro wawajihi atau wajahna jadi jengguan cetakah masjid tempat sujud wawajihi atau wajahna wakafaihi nomor 3 pertama napa jenggu, cetak, muah, telok nomor 4 kafaihi, kedua epe-epe, kedua telapak tangan. Warukbataihi, dua diberi dia. Wa qadamaihi juga dua telapakan dua sokonah juga beri. Berapa berarti? Jenggu, cetak, muah, tanang 4 napa nikahnya mana to'ot 2 6 terus terakhir nikah telapakan 2 nikah beri La ilaha illallah. Tengah tak usah, tengah ini tak usah. Tengah tak usah beri, leher tak usah beri. Tanang ya tasa nika delapakan beri, ya tasa delapakan tak usah beri. Pokon kak tempat juga sabe ning tempat saya beri kapas. Keneng. Lubang 2 kapasnya beri minyak. Kafur gelap atau misik. Kopeng 2 mata 2
lobang ya dek budi supaya tak keluar ke kotoran beri. Lain pun juga dianjurkan beri misik otabah kafur hanut. Kudu ngocak kanan. Cak dan teh mula mati mau nengah, mau tengah. Lekas tekes diri melek kela. Lemenya bi melek anu aja. Kain kafan. Siapa ki? Jadi otek dia khusus engkau. Kok mon mate, kok terus mati abi kain ria. Kok mon mate terus mati abi minyak ria khusus tang minyak ria. Neka. Tak sarang larang, justru mau larang ni makruh hukumah. Karena tadhi', idha'atul mal, tadhi'ul mal, wong PC. Wong PC apa boleh ngebo arloji. Ngebo masem-masan. Ngebo HP. Akhir rame orang ning desa kuburan keramat. Apa? Boleh mabekto amunyi adzan iku kuburan rame viral wis, Pak. Orang entar kabeh. Kuburan keramat setiap 5 waktu terdengar suara adzan dari dalam kuburnya. Orang entar kabeh kercis 20.000 sepeda motor tuh. Tak tahu nah HP namo dinah keker tepak nelken ruah ngakui digital falak ruah tadi mon beda mau bojona masuk duhur ada ngaku ada di tak tahu cek HP namo dinah keker kale boleh saya keramat gila letak keramat lah karo keramat merga HP saya keramat. Ini kan saya berkaitan kelaban hanut, paham kau jangan kulengi. Jadi ini kan malaikat ni ngebah hanut min hanutil jannah. Fayajlisuna indahu maddal basar. Para malaikat kuluk tojuk ning sanding orang seiman kuluk berapa banyak tak terhitung. Selanceng mata ni ketinggal. Kan dima sampean tak ketinggal ikan jeriya lah. Mungkin nak doa bak sari roy, kan bak sari je malaikat tok. Berarti kan banyak malaikat tapi orang. Sentar jenazah. Oh, thumma yaji unulu kari-kari teko sapa malakul mauti malaikat maut fayajlisu mongko teko fayajlisu mongko lenggah sapa si malaikat lenggah inda ra'sihi ana ing sandingi al mukmin fayaqulu mongko dawu sapa si malakal maut ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnatu ukhruji matwa sapa sira ayyatuhan nafsu he nafsu al mutmainnatu kang tenang irji'i baleo sira nafsu al mutmainna ila maghfiratillahi maring pengapurane Gusti Allah wa ridwanihi lan keridwane Gusti Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang keluarlah irji'i ila maghfiratillah dan kembalilah kepada Allah waridwanihi dan keridwan Allah. Tuti malaikat sing ngocak si ada budek ka napanya mana orang sesete kele ni mon mayita mukmin mon mayita iman deka Allah Subhanahu taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang mutmainnah. Bu bi Gusti Allah bi para malaikat Gusti Allah dalam keadaan tenang karena nyabana orang seberiman dengan Gusti Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah, kepada Tuhanmu dalam keadaan mardiyah, seiridain tining Gusti. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dekat jiwa-jiwa setenang nikah. Orang sesete dengan beriman kala perintah bi Gusti Allah sebelum perintah masuk ke dalam surga, pertama Allah taala tebu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuk kada datang hamba-hamba pilihan, orang-orang yang soleh. Baru kemudian perintah wadkhuli
jannati, baru masuk ke surga. Sebelum masuk surga aku apa lo enggak ada aku ning akhirat. Apa lo bisa apa? Tergantung. Sampeyan mangkene kesenengan keserah. Atine sampeyan mangkene tenang bi apa bi siapa. Mon tenang bi musik bi penyanyi, ya wis dia berarti golongna. Kuaku sebelum masuk surga ini karena orang masuk surga ini abang rombongan, Pak. Zumaro bergelombang. Apakah harus apolong bi orang saya kecintain? Lah, tak harus apolong. Kula tak notot dah Habib Ja'far bin Syekhana Segaf terus dah remah. Sokor amal walaupun tak persis nero, insyaallah apolong kuaku nang akhirat. Kula tak nototen dah Romo Ya Hamid Pasuruan, tak nototen dah Kiai Abdullah, dah remah tak nototen dah kiai-kiai. Saya sepo kula dak remah, kula tak menangin, kula tak odi sezaman, tak harus sezaman. Tak harus teman odi bi ulama neka, habaib neka, kiai neka. Lah. Sepenting beda hubungan, beda ta'alluq antara kau dengan beda irtibat, saya nyampung dah orang-orang saya soleh kala. Insyaallah ku apolong. Fadkhuli fi ibadi, ma saba anda tanggolongan tang kebulan Gusti Allah. Yani orang-orang saya soleh. Orang-orang yang semak dekat Allah Subhanahu wa taala, ibadi dapun Gusti Allah. Wadkhuli jannati, baru kemudian Allah taala memerintahkan masuk ke dalam swarga. Orang masuk swarga nu ku abang gelombang. Kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Atar kloter. Zumaro bergelombang. Apakah fi zumratis salihin? Apolong bi orang saleh. Apakah fi zumratis sabiqin? Apolong bi orang-orang aslafuna as-salihin, orang-orang silamba sabiqin. Naudzubillah. Jangan sampai termasuk fi zumratis sayyiin, fi zumratil musiin, orang-orang yang cuba kelakona. Naudzubillah. Ya pula kelakona cuba. Seneng dah orang yang ngelakonin barang saya cuba, benih barang tak mungkin ku orang-orang rengak dia bakal bolong nang akhirat. Cek berharap ning selama ning dunya mun kula panjenengan kita andi rasa mahabbah cinta ada orang yang soleh, cinta ada orang-orang yang semak ada Allah Subhanahu wa taala, cek berharap aku bakal polong ning akhirat. Nah nikah. Jadi malaikat nikah debu sini kada orang seseda kedaban kebadan iman kala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu jiwa-jiwa saya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanih. Jak kebeter. Abali benda ka Gusti Allah, kelaban oleh pangapuran Gusti Allah, ban oleh napa? Keridhaan daripada Gusti Allah. Adapun orang-orang se neku engak Fir'aun, congkak engak Fir'aun, tak kena kritik, tak kena salahin, tak kena ngarya, termasuk golona zumratil Fir'aun ya Pak. Nah, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Gusti Allah dabu dan Fir'aun beserta kaumnya, ali Fir'aun, keluarga Fir'aun, yakni kaum pengikut Fir'aun. Apakah harus audit di Fir'aun? Enten. Apa harus menangin Fir'aun? Enggak, walaupun tak menangin di Fir'aun keng betek enggak Fir'aun pada. Tak menangin dek para wali-wali se masyhur kebalikna. Tak menangin para habaib sepo-sepo, tak menangin para ulama sepo-sepo. Keng kulit sampean beda hubungan, tak harus sezaman. Bi Fir'aun pun tak harus sezaman. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan neraka pada pagi hari dan petang, yakni pagi sore pekaton neraka. Kita masuk neraka ki ning kubur lek pekaton bi Gusti Allah. Allah taala sia debu nika. Yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi pakai telak neraka. Gen ngetelak tok je legeri mesen. Wa 'ashiyyan sore pakai telak boleh bi Gusti Allah. Wa yauma taqumus sa'ah. Ben terjadinya hari kiamat juga nepak tanpa aki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena
nyawa tak tenang Pak. Benar nafsul mutmainnah, benar jiwa saya tenang, jiwa saya dalam keadaan saya serba takut. Pas ini ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masuklah kalian Fir'aun dan kaumnya dan orang-orang yang meniru sifat dan wataknya. Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun dia. Sampai tadi keluarga Fir'aun. Na'udzubillah. Kulo sama ini kebenar keluarga Fir'aun. Umat Islam. Orang mun setem mun kebadaan Islam, kebadaan iman ini juga epakaton bi Gusti Allah. Tempat saya tempat ini epakaton bi Gusti Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdabu, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Fayuqalu hadza maq'aduk hatta yab'atsallahu yaumal qiyamah. Inna ahadakum idza mata, sesungguhnya di antara kalian ketika kalian salah satu di antara kalian mati, urida alaihi maq'adahu, maka akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu di antara kalian yang meninggal. Apa saya tampaki bi Gusti Allah? Maq'adahu, tempatah. Bil ghudui wal asal, bil ghadati wal ashi, baik kulaku atau besuri. Apa katon bi Gusti Allah? Tempat saya tempatna. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Mun orang kela ahli swarga, apa tampak bi Gusti Allah apa katon tempat swarga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Sampai bila dia? Sampai dina kiamat, Pak. Hatta yab'atsallahu yaumal qiyamah. Sampai baca ke pagi dina kiamat. Jagain mainan odi ini kah? Beda swarga beda neraka. Pele dari mangken. Cuk karo pelean petenggi tok saya benter. Pelean tempat rela, pelean antara swarga neraka pele. Sampai ku akhirat ada beda pelek nah. King mele dari mangken mun akhirat ada boleh pelean lah. Ada pelean kuaku lah bacaan kuaku temu kuaku. Pelean kuaku ning akhirat. Ada mungkin ke sampean tempat mele. Bada swarga, bada neraka, bada raudhatun min riyadil jannah, bada hufratun min hufaran niran, bada kuburan kenikmatan dari swarga, bada cuklengan dari neraka. Pele dimakan mau teh pele, diri makan. Tak bisa. Pakaton tina Gusti Allah. Pagi sore pakaton tina Allah Subhanahu wa taala. Nikah keadaanna orang seiman dekat Gusti Allah. Orang kafir Ustaz. Nikah ki lanceng nikah pembahasan tentang keluar arun orang seiman nikah ki lanceng nikah. Keng kulit sampean male oning bidana antara orang seiman bi orang kafir. Fa ammal kafir wal munafik. Adapun orang semate dalam keadaan kafir dan munafik. Derma para malaikat. Thumma yudrabu bimatrakin min hadidin baina udhuneh fayasihu fayasma'uha man 'alaiha ghairu thaqalain. Orang semati dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik, anak etokol bi para malaikat yang kipanika kelaban cemeteh min hadidin daripada beseh. Etokol bi palu bi para malaikat Allah Subhanahu wa taala bimitrakin kelebihan palu min hadidin dari beseh. Min baina udhune min baini udhune kopengah eto kole kapi. Abon boten eto kole kapi. Fayasihu maka orang kafir semati dalam keadaan kafir gele acereng fayasma'u man 'alaiha maka sekapin orang ya sekapina makhluk ni kengeding kapi. Ghairu thaqalain kecuali setak ngeding manusia, setak ngeding. Kecuali dua ada setak ngeding. Ghairu thaqalain, jin bi manusia setak ngeding. Mun sampai pangeding, Pak. Tak nyaman ngakan wis sampean. Cek saking ngeding dek pecering orang semate dalam keadaan
kafir. Pacereng orang semati dalam keadaan munafik. Hati-hati. Neka perbedaan antara orang setesi keadaan mukmin dan keadaan kafir. Nggak nih kemul jenah malaikat norok menyambut de tengah. Thank you. Jadi pagi sore pekaton bi Gusti Allah tempat aja tenang engku cepat cele jiwa na tenang. Mereka mon kula bi sampean ni katro apo long ngebi saya pele dari mangken golongan dia. Cek kapi orang ke golong. Kapi orang ke kancah. Mak dadi lala. Cocon nengko taman cok nengko. Dadi orang saya dadi ngaji ya saya dadi ngak lala. Ndak aji nek dadi ngak lala ni. Pak aji dadi orang. Bila sampean terus dadi orang bagus ya apa lo bi orang se bagus. Mun sampean tak gelem dadi orang se coba maka kulit sampean cek sampai ngal bengal apa lo bi orang se coba kelakon. Mun mua tak bisa berubah, Pak. Sampean apa long wi bulat terus dadi genteng ya tak bisa. Ilo corner iyalah. Muson de terus apa long bingko pas terus putih kadang kok monggo. Kita bisa. Terus ketampiasana amal tore bele dari mangken apa long bi serah. Mun bi orang bagus amal lah. Apa long bi orang saya coba amal lah hindarin cak kepolong, cak kapin orang pepolong. Bahaya. Harus ngestete, harus pandai-pandai memilah dan memilih. Mun sampean terus tahu bagus coba orang cak tanya aki kelakonna, bi toronana percuma, lulusan di mah percuma. Kadang-kadang masih santri bede pondok, santri mulai di pondok tak ingat santri, Pak. Lebih liar tenimbang si anak liar, lebih nakal tenimbang anak si nakal kadang-kadang. Hanil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil maqarini yaqtadi. Jika engkau ingin mengetahui seseorang baik dan buruknya, tidak perlu engkau tanyakan anak siapa, turunannya siapa. Wasal an qarinihi cukup. Tanya aki akan siapa cukup. Fa innal qarina bil maqarini yaqtadi. Karena sesungguhnya teman akan mengikuti temannya. Karena sesungguhnya sahabat akan mengikuti sahabatnya. Man sahab sahab. Orang yang bersahabat mesti tertarik bi sahabat. Sampean se apolong bi orang-orang se seneng menyaan room, norok room. Seneng apolong bi orang se ahli maca Al-Qur'an, norok dadi pecandu Al-Qur'an. Polong bi pecandu ganja narkoba ya dadi. Terus saya tanya aki lah. Cukup je wis. Kebe bukti bonan. Bahwa kancane sangat berpengaruh dalam merubah keadaan seseorang. Hatta salilem masjid bisa nang diskotik gara-gara kancah. Hatta salah naku tasbih, naku siwak, wah naku ganja akhir-akhir. Apa karena kancah? Alas tak nyaman ke kancah. Coba ada ustad mulai togel aja. Mulai sebut dah. Ustad mulai togel aja beda. Ahli selawatan masih ada aja. Bahkan mimpin selawat dalam orang apa ben? Tanya ki mak melek togel enten keng karo keding-edingan. Keng terong ngidingakin dari keluar apa? Tak niat. Masa mun maksiat tak perlu niat. Njong kok ngeberdoro idkhalus surur di berniat idkhalus surur. Engko anu ajudi keng tak nyaman ke kanjong kok niat. Aduh, tak perlu niat orang maksiat nih kak. Jadi montro tak bolong bi orang ngani kan kehindar. Wa ku ihdabu bi Gusti Allah udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apolong bi saya apa polong ka ada. Oh ada apolong bi dah. Ben ku gerombolan pertama inggih punika tahta liwa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngiba bendera. Ngiba bendera Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para umat tak orang se patuh dak perintah Kanjeng Nabi. Man ata'ani
Kana ma'i fil jannah. Orang yang setaat ka engkau berarti orang yang bareng engkau pergi ke surga. Apolong tahta liwa'in nabi yang kita nikah bekal apolong berning bendera na Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, termoga titik masih manfaat. Termoga kelaban ngaji nikah kulaban panjenengan semakin sibuk memperkuat iman, semakin sibuk memperkuat iman, terus sehingga kalau panjenengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jak mati kecuali mati keberadaan Islam, keberadaan iman. Jangan sampai kehilangan nikah, kehilangan iman, kehilangan surga. Kehilangan surga, kehilangan Gusti Kanjeng. Apa nikmat tah masuk surga yang tak polong bi Kanjeng Nabi. Padahal kulit sampean mun masuk surga saumpam masuk surga tak kira pada bi surgane para wali songo tak kira jauh Pak karo kelas VIP ruah. Kulit sampean mun masuk surga tak kira pada bi surgane Habib Ja'far bin Syekhon benare hatamal Quran. Coba ia berharap baiklah. Rep ngarep baik, engki. Nah, masuk ke sampean. Beda undangan, kelas VIP, kelas ekonomi. Iya bagian iyalah. Beda sing ngakan perengan, beda. Beda sing prasmanan, beda. Iya ndok lah pokok ngakan, iya setia. Ku ning akhirat ada yang ngocak deja. Sepenting masuk surga wis tak apa-apa masih kelas bawa tak apa-apa. Iya mon rombongan antara surga aja. Pokok depak kok tak apa-apa lah. Masih ngelating tak apa-apa. Iya mon karo antara ke surga aja. Wah ya ke akhirat ya. Mon makin sampean ngocak sepenting depak lah ke surga aja. Jadi surga aja gampang. Ngakan ngenom tedung apa dari sewis gembel wis. Pokok depak ke Sunan Ampel. Ya depak mon depan. Keng yo di matang mete celengek dia. Bre, sila tadi PC. Kena pokok norok rombongan wali songo lah, wali limo. Norok rombongan wali limo. Keng tadi sango. Sepenting depak. Masih depak ya. Ngak-ngakan kakek. Lainnya bulan cemelele-le karo bento gel nganggel. Ke akhirat ngocak dia kakek. Sepenting depak wis. Pokoknya lepu dina masih berkirpet nyelempit tak apa-apa lah. Tak bisa. Kuaku pada nguangu, pada tero Pak. Pada tero kapi. Kulo sampean masuk surga tak apa di surga Kanjeng Nabi apa boleh di surga Gusti Kanjeng surga Kanjeng Nabi surga paling teki sehingga Habib Ali Al-Habasyi ada bu fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaulil hibbi fiha khayyama. Dalam surga jeung kok tak tertarik bidadari siratin kakanan senyaman pemandangan sangat indah illa liqaulil hibbi fiha khayyama. Engkau terus masuk surga karena surga juga Kanjeng Nabi. Maknanya engkau tak tertarik surga karena kenikmatan. Percuma engkau masuk surga tapi tak sanding bi Gusti Kanjeng Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah hasbi untar muka tadi orang selamat dunia akhirat. Jaga iman anak-anak engki. Jaga iman keluargana ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga keluargana, jaga anak bini cek sampai ting seting apa neraka. Iman jaga, akidana jaga, takut rosak akidana. Syarok norok aliran si macam-macam. Alaikum bil atik wa iyyakum bil muhdatsat. Norok bunte ulama sinakona aja norok bunte senyaranyar lah. Senora bunte senyaranyar karo le menang bentan etok. Omong cek pentri boten tadek sakale. Orang kono bilang ni kata apa tu banyak debu, banyak amal, banyak ibadah. Senora bunte mun saya odir ada saya kening toro. Al fakir muhibbullah tak kening toro. Cak toro Pak. Norok bunte saya temate bila cak norok bunte saya odi mun saya odi tak kening toro. Norok bunte Mbak Abdullah, norok bunte Ya Hasani, norok bunte Hamid, norok bunte Habib Ja'far, norok bunte Habib Abu Bakar. Lah norok bunte teka pun tak mungkin persis Pak. Tak kira pada. Nek sekone norok bunte. Mun se odi rete kening norok bunte, wile cek norok bunte, ten bang sampean norok bunte rek norok bunte sampai gila. Tahu sampai gila kage? Torok saya sampai gila nge. Mau ke timur langsung buru ke dojo. Dojo buru boleh ke barat. Norok sampai gila kage. Cek torok masih kulit cek torok men tak bener.
Kula orang sing bener sik kenenge toro. Mun tak keneng toro jak toro emas sila sapa jak toro. Mula tak keneng toro aja. Ayo norok saya keneng to. Toro dunya sampai toro sampai ke alam akhirat. Saya bisa nonton pagi bisa nyium astana Gusti Kanjeng Nabi. Saya bisa atoro orang saya bisa nonton kula panjenengan dunya sampai apangki bi Gusti Kanjeng. Termoga papangki boreng nikah. Amin. Allahumma amin. Jadi nikah adalah runa orang seiman dengan Gusti Allah. Para malaikat menyambut, bahkan para malaikat neng langit bakal terangaki ke budi nikah. Doa remah penyambutan para malaikat ketika arunah roh se mutmainnah, roh se tenang, se mati dalam keadaan iman kelak eke bebi para malaikat di atas langit. Para malaikat atas langit pun menyambut kedatangan engki penekah sebau seroom kelak. Berkene suruh beri minyak room. Malaikat pun lengi minyak room. Minyak room sambian dek ada erkena. Tempeng minyak room dari swarga ya para malaikat sengebe. Cuma ning dunya nikah dianjurkan mon pacet napa kebetiraki beda bau. Cukup kafur mon kafur nih pun cukup tak usah minyak serang larang. Bahkan mon minyak serang larang deki termasuk uang muang harta benda, termasuk uang muang napa dunya idha'atul mal. Jadi saya biasa bae monan. Saya pacet minyak khusus sering mate. Nyaman hanut atau hinut aneka napa minyak saya khusus kangge orang saya napa saya mate. Termoga husnul khatimah amin wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ثلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وغفر لنا في ديننا كتر أنثى وذكر رب ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا قبل أن تأتينا رسل المنون من إلى الحق دانا الله عصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله بالفضل إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين
أينما كان وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبارئ وسوس مؤلف هذا الكتاب مصيت ومسلم ومفرم ثم يرسل بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بحسنى في خير وعافية أن الله يعلي درجاته في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والندامة وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا القرآن وما عملنا من عمل صالح في شهر رمضان عيد علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وعما بعد وعمل ما تحب ترضى بجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين صلى الله عليه وسلم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة.